kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di karambog. Pangay ayo, pangar-arjo, ngem pasig nga ulbo. Narigat, natuog, yag ti haway. Trabaho, akan kanayo. Mukabatian at surat, tumawa. Ibaganat, kaya't naagatan. At wain ka, mangrikna ka, kabagyan. Susuwen ti at trabaho. Di mo sasakyutin, dakulap mo. Tapnun, rumang ay biyag mo. Di dalaam mo. Rigat at trabaho. Di payenti man, makudkud di nabudo. Inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo. Rigrigan mit na palalo, dito'y haway kapsat ko. Dila pulos, makanlaw, daytay kunkunaw, daytay baro, anak gwapo, nga agbabaa, na sexy, alanok, di pa'y pulos, tumaljak, uray ipadlaw, kung kenkwana, nga isutay, kursunada, uray ikinik-kinik, daytoy panagnak, di nagtupay, lapansinan, tamaag sa nga agayat, kumalipay, paludip ko, di naglata, ikaskaso, karagalan, ng saman, malagayan, abaro, taybaro, nga agbaak, nalaing ako musilap, aglalunod, di na napadas, tagsang, ayan. Ikis ti kanton, ikis ti umili. Iti usto, kenumno, a boses dagiti umili, syudada kanton. Liwiwa, pagiyumangan, damdamag, public service, kendantungan. Ikis ti kanton, ikis ti umili. Ikis ti kanton, ikis ti umili. Iti usto, kenumno, a boses dagiti umili, syudada kanton. Liwiwa, pagiyumangan, damdamag, public service, kendantungan. Ikis ti kanton, ikis ti umili. Tigasan lang nanunatay kunkunat, aran matakin na ipagpaka. Dungeg ka man, umanong baro, anya ka dit, mapas, pasamak mo, di ingem ka din ala, damat maturog a puso, tadyak metket iban baratilyo, tuy ayat ko, di mo sayangin, takder ken kinagwapo, napintas ti agbyag. Ayan, naimbag, grabe iti Lunes, kada kayo amin naman ti labas na kaikis, ti Kandun Global. Kumusta? Ayan, naimbag, na pudot, nalamiis ang rabi ito Domingo, kada kayo amin na one ti labas na, and welcome to our tonight's show, Ikis ti Kandun Express. Ayan, so kablaawan tayo, dagiti agbibuya, dagiti nakaantabay iti programa tayo nga Ikis ti Kandun Express.
Ayan, syempre, buya dagiti supporters, dagiti administrators, dagiti sponsors, iti Ikis ti Candon Global, kiniti Ikis ti Candon Global Action Center. And of course, today, June 8, it's World Ocean Day. So nga, tatay, kadwa katoy BFF ko nga ni Bijan, Cabanela Malvisa, Manipo ti San Isidro, napang kami igi ti baybay ti Darapida, napang kami nagpagnapag na and did some, vlogging. Nag-live kami tatay mo lang di dyan, in feature mi manan iti kabaybayan na uno ti coastal iti Candon kas panang celebrar mo lang iti World Ocean Day. So anya nga rod kuma iti essence iti celebration iti World Ocean Day. Siyempre, common sense, iso nga rod panang preserba tayo when conservation iti karagatan, to be an advocate of datoy conservation mo lang niya dagiti illegal logging kadatwa. Siyempre, we need to condemn those kind of actions sa maprotektaran mo lang iti bodies of water tayo na nangro na datoy kabaybayan. So data ti essence nalatak nga essence iti World Ocean Day. So palakpakan tayo dagiti padak nga advocate iti panang konserbar wenno panang conservation iti bodies of water tayo. Okay? Kan syempre nakapatpatang ko tatay dagiti kakadwa tayo iti Coast Guard at tinumuti biyang unofficial may saakmot nga Philippine Coast Guard Auxiliary media volunteer iti Philippine Coast Guard ito syudad tayo Candon. May saakmot nga parasipot kadagiti dagiti may kaniwasa nga aktibidades iti kabaybayan tayo no iti coastal tayo. Okay, so kablaawan tayo pa dagiti agbibuya itata dagiti agisesa niti greetings dagiti shoutout da aradtada ni nagaduda nakapila dagiti basaan tayo kasla maibos manan dati oras tayo nga agbabasa dagiti agdudupudup nga greetings iti kay Kiss tayo. Okay, so there you go sa go ilaok ti hello unaan tayo ni dangadang abad manipo dita Italy. Good night po kay Kiss kunana. Kunamat ni Ellis Madrid, hello sir. Mag-good night kanuman sir ni Warren Gramahem. Hello po watching here in Riyadh, KSA from Army Lakbao Monis. Siyempre ni ito'y BFF kumutla nga may isa ni Mikmik Tolentino kinanayon na nga ipa-play dato'y voice over iti kisikadong record ko so tikat katawaan na so nga barbaro nga makompose na to mo dato'y team song iti Ikis ti Candon Global tahan nga panay aming nga drawing ti pampamay ambik na kita ang basit na pagtsasaatam. Okay, dapat ito ni Auntie Eden Antalan manipo ti Singapore. Good evening kay Ikis ko na ni Marivic Pasqua. Thank you anak, ang ingat din kayo lagi dyan. Okay, in response to the message ni Mikmik ko na. Alright, ni Arnel Gatman, naimbag nga malum, kanya tayo nga ato'y Saudi, kin naimbag nga rabii, itakan doon kablaawak man ti pamilya Gatman, Galdonas Galicia, ken ganapaw, thank you sir. Hello kay Kiss, kumusta kayo amin nga awan labas na ako na ni Gracia Grace Fabro sa Dona. Nagatidula, nagnagan yun apo. Gracia ko na alatan. Nanti Susa Razor, syempre di tagwam. Mateo Gadingan, happy viewing amin nga taga Candon. Ayan. Darren Pagadwan, nanti Agnes Gadingan, ita Israel. There you go. Mariz Gagno awan lang napansin yung nga tao napadpad jay igid bye sir. Good evening. Awan ba't apo? Apayada ka dito mapukpukaw nga tao nga birbiro ko niyo dito igid ti bye. Good evening everyone. Kuna ni Laila Gorospe de la Cruz. Rizalin Ragudo. Hello sir, naimbag nga rabi. Manen ken kadagiti amin na pada nga agbaybuya iti program mo. God bless, good health. Always request man dyan kanta nga isem. Hindi ka pa-play na dyan isem. So, di background tayo. Taumisen tayo amin. Lilo tayo amin watching here in Brunei. Already, ayan. Dapat ni Laila de la Cruz. Good evening, Candon watching here in Singapore. Kuna ni Mikmik no basol ti ag precaution then so be it. Sino makin sa data? Apo. Aglalaok man ito. Lab-labi-laba mo Mikmik dyan. Michael Tolentino.
Diyos ko, goray ka. Kablawan tayo pa ito, Dungdung Wag, dita Macau ni Joms Guanzon, Manipot ni Santiago Ilocos. Ayan, dapat ta. Yung watch party tayo kuna ni Evelyn Gagarin na imbang ngarabi yung amin ka ikis. B. James Colong, good evening ka ikis. Pakablao man kami man. Ato'y Alog Salcedo ka ikis nga madama nga mangmangag itikis ti Candon Radio. I thank you apo iti panagdengdengag ken panang suportari panagaya yu itikis ti Candon makadon Salcedo. Kung ni Warren ka naman, good night sir, maturog tayo. War, umuna kalatan, Warren, at pamigsam ag gym manon no bigat. Kumusta iti gym mo dito sa Nicolas? Abalayan, abalayan, aginabra sa taman. Kas pamasingkit, tintay panagin na abalayan. Abalayan, abalayan, at tinaog taman. Pangarad-rad sa pangliliwa, nagtumpong nga anak. Tas manapintas unay, di adal asawa na. Narigat kayam, taalis to bumakenta. Aglalo no, di kaya kasinuro. Okay, dansa talaga napukpukaw nga mangalap. Kung ano ni Maris Gagno, ada apo na pan nagkalap tay parbangon na ada bangkangem awan jay tao na alay apo. Diyos ko kat kasanong harodon apo napananan. Sa pela ko mata mabirukan datoy kaikis tayo nga mapukpukaw jay taawa. Kung ni Teresita Paklev, hello po sa mga Paklev family. Ayan. Kabagyan siguro ito ni Manang Laila Paklev Suyat. Dita Palakapak. Kunan ni Nair Del Rosario, kablaawak man amin nga tagagalimuyod din na imbag nga rabi iya da amin request man jay si Siwit watching here in Los Angeles, California. Russell Estrada Valdez, shout out for watching from Toronto, Canada. Hello sir, shout out to Galimba family of Salvador Primero and congratulations to PNP SAF Trooper Jed Martson Galimba Santa Maria and welcome to the world baby AJ. Thank you and God bless you always sir. Kablaman ipod kini Mary Jane Galimba. Manang Laila Paklev Suyad manipod to Singapore. Balayan na odi ako na imbang rabi ding ko na ni Manang Laila Paklev Suyad manipod dito Singapore. Ayan. And of course, kay kids, if you truly support and love our program, don't forget to like and follow our page, which is Kiss the Candon Global, which is we're on right now, and you can go ahead and join our groups, official groups. So that iti Kiss the Candon Global Action Center. Dahil iti kwa tayo iti ma-action na nga grupo tayo aglalaok dagiti iti may popo sa giant kasla nagbalin manen nga buy and sell group tayo palubos tayo lakak nga roda iti agipos dagiti na duma nga tagilako iti kay kiss tayo. Tas syempre kas panang ipakita iti supportar kanya da they need to be bounced back iti nagnegosyo da in the new normal. Kaya syempre may sabi nga group tayo sa ating buy and sell, official buy and sell group tayo nga ikistikan doon na supermarket. Ayan, free to join, syempre walang bayad. No, kayo tiyagparaman kada kitalala ko, you can go ahead and send me something. Okay? Ito lang balay mayoy paraman ito i-promote ko mat niya. Konsuelo di bobola kanya dajay mo ton lumangtad kayo iti paraman yo nga tagtagila ko. Syempre i-review mo tanong na imas, syempre i-promote ko nuhaan ala ko awan. Kasi lang kasimple. All right.
Ayan, kuna ni Warren Gramahe. Good night sir, maturog tayo kung ano tatay niya. Di pa sa ronson na mayat mat sir. Kuna na mayat mat sir, new normal na talaga. Hehehe, wana. Like, importante Warren, dati customer you and that you need to comply with the quarantine protocols. Follow social distancing. Dagiti sanitation, dagiti panangibadag, dagiti sapsapat, saksaka. Yung tipigad nga dati disinfectant na tano maliklikan iti infection. Okay, tataol di aso di baklan tayo aran to inagamen. Apo tumalanakan na lang. Pulutan ng kansan. Kas may sangaw bintana namin Samit ni SM Anay pusok Anay Nasa M Nautput launay Itde ang yakapal na ray Takasian Ama igasay Ayan, syempre kahit ko nga i-plug man nun, when we announce that we dati kay Kisa yung may nag-record o may nag-perform dati aldaw ni Angelo Navida Edelayon manipo diti Santiago, Ilocos Sur. May sa isunang teacher iti may isa nga pagadalan dito tago din Ilocos Sur ket adda iti sumalian na nga kanta dito itero nga Ilocos Sur. It's what we call ECQ Idols. Isu iti may isa kadagiti finalist. Yung supportaran tayo, you can go ahead and search his account on Facebook, which is Angelo Navida Edelayon. I-post to bigat da jay o may na-record na kanta. Then kas parang ipakita iti supportaryo, agree-act kayo. So you can press or push the J wow, love or care icons. Tapno ado mo lang iti reactions kasi 50% ngamin iti parang tawag na to yan the J 50% a part of it is so iti tawag na to yan iti may isang pangalaan da tapno mga bakmo lang dagito nga contenders iti kanta. That's what we call ECQ Idols. Don't forget to support our very own kay Kiss Angelo Navida Edelayon. Okay, kablawak pa ni Dungok dita Macau awan sa bali ni Joms Guanson do tinalakwa mo nga mulmulan balong lalaingam taglako tato na makaawid ka burasan tayo to dagita bungbunga na. Okay, dagiti mahilig iti na dumaduma nga kuwangan nga crop bearing trees or whatsoever. I-search yun dito ipopost ni Joms Guanson yan tikis ng Global Action Center aglalaok dagiti laklako na. So no kayo tagmula the seedlings, you can go ahead and gumatang kayo kanya na, okay?
Okay, tutuloy tayong kablaawan. Buno, basaan dagiti greetings party nanti live stream tayo. Kuna ni Ana Maria Mata na imbaga rabi user watching from Singapore. Ni Manang Carla Ganda, Maniputi, Hong Kong. Hello sir, good evening. Ken kasamatan ko ni Sir Elmo Gakusan. Hi Sir Nino, pa-shout out kami dito sa Riyadh with all the Bagarians and Candonians. Thank you. Kablang manipod kin ni Sir Elmo Gakusan dita Riyadh. Kumusta kayo dita Riyadh, sir? Kumusta dagiti kailyan tayo kay kikis tayo? Okay dala ang magkade kasi kumusta kayo dito niya ti COVID cases dita kwam dita Saudi. Kuna ni Jennifer Hago, good evening po, watching from Singapore. Ayan, kaskas rekmot ni ati nasaririt na pintas nga kaikis tayo awan sa bandikat ni Auntie Virgie Bernat tsaka Bael manipo dita Singapore basin sa ni Auntie Virgie in the past few days na mag-odi nga kinanayo na nga ag-join dito in the live broadcast tayo. May kang tuwag gym sir kuna ni Warren Gramahwan kitakto no masangok Warren nga medyo ang kopela kayat iti makipinulapol iti may sanga pasdag nga adu ti tattao na. So patinggak pa lang iti kwa ti bike ti jay pag napag natiigit ti bye. Ngam kita akto to mayag to ag gym ita tagbagkatak to man iti kwa iti mga kilos iti may suggest mo Warren nga bagkata kuno sigan sa ti bagkata kuno siya ti bagkata mo Warren I'm 80 kilograms so far kinabawasan mo ti kwa iti weight ko iti 2 kilograms kasi for the past few months kat kwa 82 kaya at least dati ko niya naibawas yan ti kilos ko Warren ngamdak kala ta buksit ko ay apon Diyos ko diya ka mo niya obrao kon. Okay, greetings. Manipod kini Joseph Ramirez na imbag nga rabiin sir kablaawak man amin nga agdengdengeg at ang rabiin ang nangroon na jay pamilya Ramirez, jay barangay Butir, Santa Maria Locosur, Agyaman sir and more power kuna ni Joseph Ramirez. Marata ng ti Virgin nag-commenta naguray ka ti basa ta. Ayan. Kuna ni Auntie Virgie, good evening apop, shout out met dita darapida puwana Auntie Virgie kinanayon ko nga ik-ik-kisana dagiti taga darapida dagiti taga paradipad kunada. One is our Elmo Gakusana, we're fine, doing great through God's providence sir kunana. Ayan. Kuna ni Mons J, pa shout out sir sa mga Gamboa family dita Banayo, you watching from UAE. Steven Gakula, good evening dita Pinas sir kablaawak man amin nga taga Parayok first lalo ti darling ko Richard Gakula watching here in Cyprus. Ha ako na nanti Virgie. Thanks na kong regards kanya yung amin. Jennifer Hago, greet ko man damanong ko dita ang kiling Santa Lucia sir ken anak kong adda dijay Bangar uno Bangar ko na kuma ken pa request man ti Balasio tao sir, thanks po. Rafael Alcedo Valdez, pa-request man JCC with Apo. Kuha ni Sir Elmo, House Ma'am Zenny and the teachers of Talugtog Sir. Do extend my regards to them. One, Sir Elmo Makadanon. Ni Mamang Apo, ay Apo ko ni Mamang Kudya ka mo. Inal daw sa nga da iti papaseminar ti DepEd kanyada aglalaok mo dagito yung obra mo ti DepEd National Mod. Ta inal daw nga da iti webinar da ha may ibusan na po ti webinar da niya. Mo magpakit din mo nga mangkit-kitan nga mangbibuya kanya dang ag-webinar.
inaldaw at dalatta iti webinar da masyolawak. Ako na ni Rans Jerwin Corpus Baturi. Nanggasatan nga rabi kanya tayo amin. Please shout out manswer ni anak ko nga ni Irish Moira Fernandez. TL daw pa nagkasangay na nubigat. Happy 18th birthday anak. Agadal ka na saya at magunod munto amin nga rapa ap mo tibiyag. I love you. From Barangay San Tiburcio, Salceda de Ilocos Sur. Ayan, kablaw manipod kini Rans Jerwin Corpus Baturi. Chato Gabeltan, good evening sir. Shout out po sa Gabel family sa San Agustin, Candon. Kung naman na ni Warren, oh my God, ayan, hahaha. Kaya sir to, oh my God, pumasyarta, pabasitan ta dayta sir, ta itrain ka sir. Ay apo, Diyos ko Warren. Tama ti may isang motivation ko, tama ti mang train kanya kung katsapel ako mata tamay doron ko iti bagbagik nga ag-gym man nun, tabo masit datoy, buksit ko, nakakawamin, very disappointing and very, nakamunon niya nga klaseng adjective to sa dokon nga i-describe dito kinadakkel iti buksit ko. Kung nada pa kanya ko, apay amun mo di ubot mo kung nada kanya, dakkel dakkel di ubot kin buksit, iso nga tsaka mo. So Warren, thank you, makasangit ako ting bagam nga sikat imang train kanyak sa pala ko mata matultuloyak to anya. Jak mawatan daytoy riknat, sipod pimanaw ka to'y dennak, balasiw tao tinapanam, imbatinak nga agmay may sa mariknak itan tirigat na
Imoy kung binisita, ikaw di subok na. Nangit do silua, maang-amaan siya. Lupion mama mo, mampakada kayo. Tapno maokomanyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Nulungawaan, bulbulong ko. Sumulat, noong gumanyo. Tasa ko, dinampaan mo. Sisiwit ko, sisiwit ko. Nulungawaan, bulbulong ko. Sumulat, noong gumanyo. Tasa ko, dinampaan mo. It's caught in the crossfire. Idyantay, agin kukuna, agin papakipot, agin paapangina, isabat-sabat tarik na, uray awan hitsura na, no napintas ti gandat na. Isem ka man biyag ko, lawlawag ka man tuy barukong. Alright, so nag-break ka na pag-bid apot na pangko inigop. Dito yung apple cider nga datihani na kasi mamangaan amin tata iti peras kin pipino. So ti pangrabi ik pangko inigop. Dajay na imas nga digo nusuka nga dati dirona. Ayan, agas nga minti kuwati acid reflux dajay acid dajay apple cider vinegar kin honey. Ayan, so itutuloy nga basaan dagiti greetings. So na shout out dito kuna ni yan, ato yung Japanese character namin, so dyan mabasa niya. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, sir. Greetings from Amaya. Hello to all the Pitan family from Talugtog and Bagal. Stay safe, sir, and God bless niya. Kabaranggayak pagayam datoy. Kung Sir Elmo, saan location ng studio mo kuna? Dito lang ang balay, sir. Dito bakante nga balay, ay bakante nga kwarto dito balay mi. Hampay uli na simpa, pinagbaling ko lang ang studio temporarily. Imbag tula ang tadan to iti permanent nga studio tayo nga napinpintas pa ay. Cindy Valgano, good evening sir ninyo. Keep safe. Thank you apo. Kuna ni Sir Elmo Gakusan. Nagadon apo iti utan na kanya ni Sir Elmo Gakusan yun nga greetings son. Shout out sa sister ko and relatives watching from Hong Kong. To Ate Carla Ganda. Ala, manang mugayam ni Auntie Carla Ganda. Kasing ganda mo Sir Elmo ni ate muna ni Auntie Carla Ganda. Jennifer Hagog, thank you po sir sa pag-play ng request ko na si C with God bless po ko na.
Regards to all my former pupils sa Talugtog Elementary School. Miss you all guys. Keep safe and God bless. Ko naman ni Sir El Mogakusa nita Saudi Arabia. Kaya syempre, ito gayam tayo manibuti paypayad ni Win Valdez. Pa-shout out sir ko na. Thank you. Watching from Sangot Sangot 2 by 2 sir. Bada mamanan itikwan iti ti session ni Win Valdez. Sino iti kasangom tatawin kinanya iti pulutam balong. Tay pagsasao, ako rin di karambog. Pangay-ayo, pangar-arjo, ngem Naimbang nga rabi amin ngagbibuya kang ronaan kin ka na ayat nga admin ko na ni Dongo Joms Gonson manipod ti Macau. Pa-shout out gana. Happy birthday to Insan Jamedina Siva Tikaterman watching from Saudi. Kuya ni Julie Joy Galimba. Sir, shout out mo man jay order tanu bigat jay chicken masala with fries. Fried rice thanks kunana Desi Cuisine. Oh, jay ko dato jay luto ni atigayam tayo nga ni Justice Zing. Wan na imbas ngagpaypay so da jay ko da jay Bersani chicken rice. Bersani ba da dyan? Gusto pala di ko na. Ayan, kunapay ni Lloyd Ramos La Chica pa-request man sir te kanta nga iliw please kunana. One day tati sa tayo nga kanta kabsat Lloyd. Okay. Dati mo kaikis tayong manipuliti Quirino Ilocosur ni Von Andre Biado. Good evening sir and kaikis watching from Quirino Ilocosur and damdamag Quirino data. Ayan, dati kabsat tayo iti media nga ni Von Andre Biado. Dagiti kay Kiss tayo, dagiti naayat uning nga supporters can followers ti Kiss Ikadong Global. Please go ahead and like or subscribe iti page iti Damdamag Quirino Tata. I-search nyo lang po Damdamag Quirino Tata, one of the most updated social media sites. May panggap iti mo lang mapaspasaran tayo nga COVID-19 pandemic. Ayan, hasta mo lang ikistikan doon ta. They're also updated kadagiti na duma nga banag nga dati pa kayo naigan na iti COVID-19 pandemic. Once again, subscribe, follow Damdamag Quirino Tata ngay matunan ni Von Andre Biado. I invite you Von Andre Biado kabsat ko numasangom to nububakan to ditoy ditoy kandon tumagas kanto ditoy balay ag programa tanto nga duwa niya. Datutid ko kanyam. Kuna ni Win, pulutan chicken next sir ken kasango dagiti gayam ko nga agururay iti tudo taapanda agsilaw ti tukak. Ngem kasla pornada sa manan na awan. Hanang ituloy ti tudo apo nga barbaro ito no tingting ti rabi ino parabang itudo na basit niya. Tamasibugam dagiti mulmulo tayo ken dagiti agbonbonobon na iti pagay. Agyaman nag-sir from Dubai, kuna ni Lloyd Ramos La Chica. So i-play tayo man da jay request na nga iliw. Ayun amo nga ado iti mailiw kanya ayon ka ikis nang nangruna dagiti adda iti balasyo taawi. So nga iburayo dagiti nga iliw through ikis ti Candon Express. All right. Luhin ka ng lipaten, karim kanyak nag-ibuseng. Samsakit at lipatay, o bulan kat aklunen. Naglaylayan ni iti
Ayan, request nga kanta ni Lloyd Ramos La Chica, Iliw. Ayan, so isagot tayo dagiti nga kanta nang nangruna dagiti OFW nga ay ayatan tayo. So ito may kablaawan digiti agpapa-shoutout o nagpapagreet dito yan ti live broadcast tayo kunan ni Shirley Gabatin Iglesias. Sir pa shoutout kini nanay ko jay Barangay Caterman from Manila. Kunan ni Vanji Cortez nakakamisita kando na po. More power sir. From Joel Tican. Hello sir ninyo watching from Aba KSA. Kinda to'y kay kis tayo manipo di tagodin ni John Agustin Grospe Wasan. Kunanad to'y taga Barangay Pudok West Tagodin, Ilocos Sur, Kablaaw para kadagiti amin ng frontliners ti Lorma Medical Center kunana. Bagam gumatang dalako kunana. Anya di lakom dyan. Ibagamon tayo kwa, i-plug tayo dito yung programa tayo. Next time na ito bayadan dyan.
Ayan, kuna ni Cecilia. Yeah, by the way, that's Iliw by Bokro Singers, the Ilocos Norte. Request data ni kay kiss tayo nga ni Lloyd Ramos La Chica. More power sir, thank you so much. Kuna ni Cecilia Gavina na yung bangarabi kapsat pa shout out man amin dagiti ka barangayak ijay. Pudo questa godin ni kastamot amin dagiti pamilya nga Gavina family agyaman ak unay kabsat, God bless. Kuna And kuna ni Sir Elmo Gakusan manipot is Saudi Arabia. As I watch on your page, I felt that I'm just there in Candon and away from my boredom and homesick. So do keep on inspiring people around you. Kuna ni Sir Elmo Gakusan won. Sir Elmo, dahito iti advocacy tayo. Mang paragsa kadagiti kaikis tayo na nangruna dagiti adati homesick na. Kan syempre, of course, to provide updated news iti amin na kailian tayo dito Candon. Alright, kablaawan tayo pa dito karuba tayo ni Jeffren Ganding. Palubos na po ko may tumot ag program na laing ni Jeffren Ganding nga agsao iti radio mayata na bukol iti panagboboses sa iti ading tayo nga ni Jeffren Ganding. Tampay mo lang nga makasubli di Manila ta mabutong. So nga imbateran tayo ito nga may ag programa dito ikis ti Candon Global Express. Watching from Athens, Greece. God bless you, kuna ni Regina Lianas. Thank you, Mom. Same to you. Hi sir, pa-shout out ko na ni kapsat tayo nga Glenn Balake. Manipod iti Santiago Ilocos Sur. Kachat ko idin ni Kwan ni Manong Glenn Balake may samot na kumakansyon na wano kumakanta dayta manipod iti Santiago Ilocos Sur. So nga dito time mo Kuya Glenn o may kantomot kumansyon na dito yung programa to exclusively here at the Kiss the Candon Global. Kwan ni Jeffrey Ganding, those are very nice words from you Kuya, looking forward to it ko na ni Jeffrey Ganding. When ading i-schedule tayo, ito yung may mo pa nagprograma dito i-Kiss the Candon. Dito yung kanto nagprograma na di ka pa mo lang makasubli dito Manila. Ayan. So we have a medium here, we have a channel, so feel free to use our page, Kiss the Candon Global Internet Broadcasting Station. When kahit ko pa yung ipablaa ko ni announcement nun, dagiti interesado nga agbalin nga reporters, news writer, editors, graphic artist, videographer, you can go ahead and apply dito yung Kiss the Candon Global. IPM daklaang for more details. Okay? Kasi nagbubuo kami iti global news team dito yung Kiss the Candon Global. Kasi makita yung mga hamat panangi pasaw ng parang datayo iti kwa may sa kadagiti most updated na unguna sa pagbabalita during this time of pandemic. Ayan, so logi posted dagiti just in dagiti breaking news tayo kinanayong ag-trending dagita aglalo dagita nga issue may panggap iti COVID-19 pandemic. All right?
Isut pangpo. Kadi anay to'y puso sagsagaba nga agtotoo si Buday di ko nang nakasapulkan sukat ko ta puso agraman rin na. Ayan. So time check tayo mga kaikis. It's 11, exactly 11 in the evening, Philippine Standard Time. So dagiti mauding sonata ngayon tayo ipatangatang. Wala pa to karon dito yung programa tayo nga ikis ti Canton Express. Kaya nakablaawan tayo pa yung ibasa tayo pwede dumapay nga pahabol greetings. Dito yung live broadcast tayo. Ayan, kuna ni Ria Velano Manzano. Sir, paki-shoutout man mo ni Agapito Manzano, mapugpukaw, tay bigat. Isa dato di bagbagayo ka mapugpukaw, di taaw niya, dato yung mangalap. Nga ni Agapito Manzano, mapugpukaw, tay bigat, adda jay bilog na ng awan isuna. Baka adda nakasalaw kanya na pada mangalap when napadpandi sa bali nga ili. Thank you, sir. Good night. Po. Kung makapanervyos mo niya. Ayan, so ato ni panawagan tayo no da nakakita kini Agapito Manzano mapukpukaw tatay pela bigat nagsubli di bilog nang awamot isuna. Yeah, kuna ni Sir Elmo Gakusan, we read lots of news on FB but not legit, so we're thankful having your page for us to receive true news on what is happening there in the Philippines and for us to be updated. Thanks for the info kuna ni Sir Elmo Gakusan manipod iti Saudi Arabia. Ala katagyaman nak Sir Elmo. Lapusanan iti panagyaman mi manipod iti ikis ti Canton Global Administrators. Intoy numutibiyang iti panagtalakyo iti ikis ti Canton as a source of news. Okay? Ako na ni Ria Velano Manzano, taga Pilar Santa Cruz, sir, ni Agapito Manzano nga mapukpukaw. Kablawak pa ito gayam ko nga ni Jazzy Singh na imas na jikwa. Jazz da jikwa da tawag na tuwi Bersani Chicken. See you tomorrow para mga aldo di balayda kasi makailiw ko iti mangan dagiti Indian food. Ibaglaki din tarad ni Jazzy nga agluluton iti Indian food. Kasi idi kalmano din nabinsan ko nagordena kiti duwa nga tabs iti biryani chicken. Yeah. Nagimas. Hi sir, good morning. More power watching here in Alberta, Canada. Panizel Joy. Ayan, good morning kanyayo amin ita, Canada. At BFF ko awan sa balin iti kan ni Bijan Maldiza na imbag rabi imbalong. Good evening Mang Ninyo and to our kaikis kunana. On kablaawan tayo pa dagiti Grospe family manipuriti tago din kuna ni John Agustin Grospe Wasan may isang frontliner tayo dita Lorma. Naimbag arabi anya da ilaklakom John ibagamon ta i-plug konta no makalakaw ka ti adu ikan nagto ti may isang libre pangramramanak anya dito sa Chile no ja mariraw. Inikulan, jengato, isudat, saksita. Ay wen, ubiyag ko, di nakaligawan. Nag-PM ni Kwan ni Glenn Balaki at kumakansyon manipod ni Santiago Ilocos Sur ko na. Thanks sir may nagtulat ta ditan og kondisyon nakpay ko na. Wala may kanto Glenn, urayang ka. Kwan ni Jan. Ay po super PM ni Jan. Wan Jan, ibaga nga gayam na. Kung na po gayam ko ni Jan.
Agustin Gorospe Wasan, may isang frontliner nurse dita Lorma bibuya kakadwa naka-duty ko na ayan. So kablaawan tayo man dagiti Paris uno dagiti pada nga frontliner ni John Agustin Gorospe Wasan manipod iti Lorma Medical Center dita San Fernando City, La Union. Ayan. So kablaawan kayo amin dagiti naanos nga frontliners iti Lorma Medical Center. Tapnon di mawaswas Agragsak tangaron Tanging tadanggayan Ang daw kagasatan Kukuha mo to'y puso Watching from Dubai, sir. Good evening po. Kumusta kayo amin to, sir? Pa-shout out man ti family Belarde. Bongolan from Mambog, Santiago, sir. God bless you, sir. Kuna ni Manang Faye Bellam. Ayan, oo. Mang ninyo pa-plug naman. Yes, sa dati programa nga plan-planuan ni Bijan. At BFF ay kistikan doon. Hot Seat by Bijan's Lounge soon. Kuna na. Sino ka di iti mo na nga i-hot seat mo Bijan? Kita ang basit dagiti sa lunsod mo. Ta baka pumodot iti pidit-pidit. Dagiti i-hot seat mo kabsat. Kinam ay ngayon tanto kalat aman Raag may satan Ket dito aksina Uray kaanuman Alright kay Kiss Alagot, I hate to say goodbye nga hantay nga malapdan nga talaga iti panag Ricos iti oras. Time check, it's 11:05 in the evening Philippine Standard Time. Kaya nagpipinakada tayo nga rodan. Ulit-ulitok iti panagyaman ko kada kayo amin nga mangsupsuportar iti ikis ti Kandan Global. Iti ikis ti Kandan Global Action Center kundi numutibiyang kundi iti padag nga administrators and moderators iti Global Action Center. So once again, I'm your host. Awan sa bali iti makaumang rupa iti Facebook Live. Tikabsat ken kay ikis yun ninyo gading gana manipod iti Barangay Talugtog, Syudad ti Candon, Probinsya iti Ilocos na imbag nga rabi itayo amin awan labas na kita nyo tang kayo nga agwet dreams. Okidoki. Ket man matamto Sadyay anyan aragsak Sadyay awan tirigat Sadyay magkalingay Jay bye-bye ket naningat Tanto ikan kanta Napateglaeng tinaglabas Isula imula tuy rikna Nujak ituran ta kinaranggas Nabayag met ngatan awana kabiyag Napadas kung tinaglamoy lulwa Nadamag kuwatan ay
Ikaw